Istraživali smo za vas zašto se kaže svaka ti je ka Njegoševa. Retorička je to pohvala tradicionalnog tipa kojom se u Crnoj Gori izražava divljenje prema govorniku, čime se njegov rečnik upoređuje sa rečnikom pisca Gorskog vijenca. Spremili smo naravno i druge korisne informacije, a imamo i gosta, savjetnika iz opštine. Ostanite. Projekat regulacije rečnog korita reke Lipkovke se nastavlja, a do kraja godine bi trebao da bude i završen. Uvid u do sada završeni posao na terenu izvršili su Luiza Vinton, predstavnica UNDP-a u Makedoniji, i gradonačelnik opštine Kumanovo Maksim Dimitrijevski. Uvid u nastavak izgradnje i sređivanja rečnog korita Lipkovke danas je izvršila predstavnica UNDP-a u Makedoniji Luiza Vinton sa gradonačelnikom opštine Kumanovo Maksimom Dimitrijevskim. Ovaj projekat je finansiran od strane UNDP-a, realizuje se uz pomoć lokalne samouprave. Ujedno Vinton je ovu zvaničnu posetu UNDP-a iskoristila i za susret sa novim gradonačelnikom Dimitrijevskim. Kao što je istakao Dimitrijevski, na susretu osim o ovom projektu i dugogodišnjem partnerstvu razgovarali su i o zajedničkoj saradnji u budućem periodu. Projekat koji što go spomenavte, vodelot na Projekat koji ste pomenuli, odnosno projekat nastavka izgradnje rečnog korita ili uređivanja rečnog korita reke u opštini, u ovom momentu su radovi u toku na prvoj trasi, čija dužina je 400 metara. U buduće produžit ćemo sa fazom 2 i fazom 3, gde je najveći deo urbani deo rečnog korita, počinje od autoputa Kumanovo-Beograd, a završava se u naselju Sredorek, gde će se srediti tok reke. Znam da će se ovim rešenjem nadmašiti svi dosadašnji problemi, izlivanje reke u kišnim periodima i dopunsko sređivanje i ozelenjivanje ovog područja. Nastavak saradnje sa UNDP-om najavila je i predstavnica Luiza Vinton, koja je istakla da je velika čast biti počasni građanin Kumanova. Veliko zadovoljstvo je biti ponovo u Kumanovu. Glavni cilj je bio da posetimo novog gradonačelnika, da mi čestitamo na izborima, da porazgovaramo o budućim projektima i saradnji koju imamo u opštini Kumanovo. S obzirom na to da sam počasni građanin Kumanova, na čemu sam posebno ponosna, odlučila sam da moja prva poseta nakon lokalnih izbora bude opština Kumanovo. Veoma nam je drago što će se naša saradnja na projektu zaštite od poplava Lipkovke reke nastaviti. Međutim, to je samo jedan projekat. Danas smo tu da bismo porazgovarali o drugim projektima i o nastavku naše saradnje. Zbog kompleksnosti izvođenja aktivnosti na terenu u okviru regulacije rečnog korita, posao se odvija polako. Tim inženjera vrši ispitivanja kako projektovanje ne bi bilo pogrešno, odnosno kako ne bi ponovo došlo do poplava u naselju Sredorek. Početkom sledeće nedelje očekuje se da se aktivnosti nastave, odnosno onda kada inženjeri pronađu adekvatno rešenje. Nadamo se da ćemo početkom sledeće nedelje imati konsenzus između inženjera koji rade na ovom dosta kompleksnom problemu. Čim se to desi, građevinske firme će dobiti dozvolu za produžetak rada. Bolje je raditi oprezno jer bilo kakva greška znači povećanje rizika od poplava u ovom naselju, a imanja i zemljišta oko reke su skupi, te ćemo pokušati da sprečimo buduće poplave. Naši prvi proračuni pokazuju da je investicija nasuprot dobitka ovog projekta proporcionalno posmatrano 1:7, tako da investiramo 1 milion za jedan projekat. Dobitak od nerealizovane štete je 1:7 i zato je ovaj projekat od ogromne važnosti za opštinu. Veoma je bitno postupati oprezno sa rešenjima, jer je potrebno da ta rešenja obezbede dugoročnu zaštitu u ovom delu grada. Projekat vredi više od 13 miliona dinara, a očekuje se da se završi do kraja godine. Stečenjem kolača u crkvi Sveti Nikola, moleri Kumanova su proslavili svog zaštitnika Svetog Luku. Iako je veći deo molera već u penziji, to ne sprečava kolege da produže sa druženjem i razmenom iskustava. Moler Slobodan Trajkovski sa njegovim kolegom Dobretom Kostadinovskim su poslednji učenici koji su zaposleni 1964. godine u jednoj od dve molersko-farbarske firme koje su postojale u Kumanovu. Ovim zanatom oni se bave više od 50 godina. Kažu da se uz pomoć ovog zanata može živeti jedan pristojan život. 10 molera se sakupilo ispred crkve Sveti Nikola, gde su tradicionalno na prazniku Sveti Luka, koga smatraju zaštitnikom molera, presekli kolač i odabrali kuma. Ove godine ta čast kumstva pripala je Slobodanu Trajkovskom, koji je kumstvo preuzeo od njegovog kolege Jovice Popovskog. Svega ima kvalitetni
molerske usluge mnogo, recimo. Sada su molerske usluge kvalitetne zato što je ovaj zanat usavršen na modern način. Ranije se sve radilo ručno. Ja i moj kolega smo poslednji učenici koji su zapošteni 1964. godine. Sada svako radi ovo, mada kao moler ne zna da pogodi gustinu, opet zovu nas. Ja sam radio 50 godina. Убаво je normalno kum da bideš. Lepo je biti kum na našoj slavi. Sveti Luka je zaštitnik molera. To je druženje sa kolegama sa kojima se ređe viđamo. Mada ipak nalazimo vreme, zatim idemo u restoran. Ja sam poslednji od Čirak, od moleri. Ja sam poslednji učenik molera. Banevski Boris je bio moj majstor. I dan danas se bavim ovim zanatom, ali od ovog zanata se ne može živeti. Jedna četvoročlana porodica ne može opstati samo od ovog zanata. Danas je hemija uzela svoj zamah. Prvi put kada smo slavili bilo nas je 30. Ljubiša Damjanovski je mlađi moler koji već 5 godina slavi Svetog Luku sa starijim majstorima. Razlika u godinama ne predstavlja prepreku za druženje i razmenu iskustva. Od iskuството на мајсторите, значи понапред се работело по природни материјали. 5. godina kako slavimo sa starijim majstorima. Iz iskustva majstora znam da se ranije radilo sa prirodnim materijalima, a da sada radimo samo sa gotovim materijalima. To su hemijski materijali, tako se opstaje u ovom zanatu. Ja se bavim ovim zanatom od 1995. godine i veoma sam zadovoljan. Zarada je dovoljna za život. Da se podsjetime kako je bilo porano, kako se učilo zanat. Ovaj praznik slavimo kao molerski praznik, kako bismo se podsjetili kako je bilo ranije, kako se ovaj zanat učio, zbog toga što kao zanat ovaj zanat danas ne postoji. Ranije su postojale 2 firme u Kumanovu sa 40 molera, oni su bili zapošljeni i plaćeni, a mi smo kada bismo završili školu odlazili tamo i postajali učenici, šegrti, zatim kalfe i na kraju majstori i svi živimo za ovaj zanat. Molerski zanat danas ne postoji kao takav, sve je uništeno, ne postoje pravi moleri. Radilo se po šablonima. Na 1. maju svi su krečili. Molerski zanat je bio dobar, pristojan za život. Sada se koriste samo farbe. Po verovanju Sveti Luka jedan je od prvih propovednika hrišćanstva, savremenik Isusa Hrista. Jedan je od najpoštovanijih zaštitnika lekara. Veliki broj porodica slave ovog sveca kao kućnu slavu, a pojedinci i kao imendan. Kada je dan Svetog Luke, veruje se da se ne sme ljutiti i biti nervozan. Ne smete se svađati i raspravljati, budući da je Sveti Luka bio blag i miran i da je uvek pomagao ljudima. U nekim delovima regiona, po tome ko vam bude bio prvi gost tog dana, znaćete kakva će vam biti godina i zima. Ljudi veruju da duga na nebu predstavlja pojas Svetog Luke. Alka za punjenje mobilnih telefona učenika gimnazije Goce Delčev je proglašena za najbolji biznis plan na takmičenju koje se održalo u Skoplju. Projekat proizvodnje električne energije prilikom kretanja je osvojio poverenje 12-člane komisije u konkurenciji koja je bila sačinjena od više od 40 ideja. Kako je izgledalo takmičenje, kakve su bile impresije nagrađenih i njihovim mentorima, čućete u sljedećem prilogu. Jovanka Stankovska, Gorjan Jovanovski, Bisera Miševska i Damjan Simonovski su učenici gimnazije Goce Delčev koji su osvojili pobedu u konkurenciji od više od 40 biznis ideja na takmičenju za najbolji biznis plan. Ovi srednjoškolci napravili su alku koja pretvara energiju u kretanju u električnu energiju za punjenje mobilnih telefona. Projekat za proizvodnju električne energije u kretanju je ocenjivala komisija od 12 članova predstavnika biznis zajednica. Najprve bih sakala da se zablagodaram na organizatorite. Najprije bih želela da se zahvalim organizatorima, našim profesorima, bez kojih ovo ne bi uspelo i voljela bih da se zahvalim mom timu. Mislim da je ovo jedno predivno iskustvo koje smo stekli za sebe i mislim da ćemo imati zahvalnost na ovome, kao i veliku inspiraciju da produžimo u budućnosti. Jaz prvi sakam da se zablagodaram na moj tim. Želeo bih da se zahvalim mom timu, najpre smo drugari, među nama postoji velika hemija, želimo da radimo, vredni smo. Ideja za ovu alku je Jovanina i mi smo se složili da realizujemo tu ideju. Mentori Danijela Ivanovska i Stojanka Temova su istakle da su zadovoljne prezentacijom učenika koja se odvijala na engleskom jeziku. Također je naglasila da je nakon dugog i mukotrpnog posla ova nagrada bila očekivana. 10 godine već učestvujemo na ovoj nadprevar.
Već 10 godina učestvujemo na ovom takmičenju za najbolji biznis plan, odnosno za najbolju biznis ideju. Ove godine konkurenciju je sačinjavalo 40 biznis planova. Mi smo sa našim učenicima osvojili prvu nagradu na ovom takmičenju. Želim da se zahvalim našim učenicima koji su mukotrpno radili ceo mesec na ovoj ideji. Velika zasluga za posao, odgovornost u ovome što su napravili ideja, kao što je rekla i druga profesorka, takva ideja ne postoji, ovo je nešto novo i inovativno. Mada i na takmičenju su zaista bili najbolji i u najboljem svetlu su prezentirali. Нашите ученици понудија навистина нешто ново, иновативно. Naši učenici su ponudili nešto zaista novo, nešto inovativno, nešto što do sada nismo videli, nešto što predstavlja i uštedu električne energije, novi model. To je ono što je privuklo komisiju. Naši učenici imaju zaista odgovoran zadatak, da odgovore na sva postavljena pitanja stručnih lica. Zaista su bili spremni, naporno su radili i ovi rezultati su bili očekivani. Zaista su odlično prezentovali na visokom nivou. Verujem da pravi profesionalci ne mogu tako dobro odbraniti biznis ideju kao što su to uradili naši učenici, profesionalci u svakom smislu reči. Takmičenje je organizovano od strane Mašinskog fakulteta u Skoplju, odnosno od strane Centra za razvoj malih biznisa. Centar interkulturnog dijaloga je produžio sa svojim aktivnostima u okviru projekta SHIFT sa online i offline preduzetničkom zajednicom, u okviru koga edukuje mlade u cilju pokretanja socijalnog preduzetništva ili pridruživanju postojećim. Udruženje Centar interkulturnog dijaloga iz Kumanova u partnerstvu sa Udruženjem 21. vek bez granica iz Ćusendila iz Bugarske sprovode 15-mesečni projekat SHIFT sa online i offline preduzetničkom zajednicom. Ovaj projekat je sufinansiran od strane Evropske unije preko IPA programa prekogranične saradnje. U okviru projekta se održao i formalni deo gde su mladi sa biznis sektorom grada, lokalnom samoupravom održali formalnu radionicu na kojoj su prezentovana dosadašnja postignuća samog projekta. Ovaj karavan ima za zadaća da... Ovaj karavan ima zadatak da donese sve ono što je urađeno u toku projekta. Ovo podrazumeva brošuru koja je urađena u ovom 15-mesečnom periodu. Takođe izložit će se znanja koja su izlagana u toku seminara. Zatim 5-dnevni seminar, takođe primenit će se i podeliti znanja od study visit koji se održao u Bugarskoj i Makedoniji. Ciljna grupa su mladi ljudi od 18 do 30 godina. Takođe i deo stakeholdera, lokalne samouprave, biznis sektora, studenata. Drugi deo karavana će se održati u Multikulti omladinskom centru i tu su ciljna grupa samo mladi studenti gde ćemo imati interaktivne radionice o projekt menadžmentu i o veštinama komunikacije. Ciljna grupa projekta su mladi ljudi od 18 do 30 godina, a u okviru aktivnosti predviđen je neformalni deo koji se održao u omladinskom centru Multikulti, gde su studenti imali debatu na temu projekt menadžmenta i veštinama komunikacije. Ima postignuto rezultati, tako što viće... Postignuti rezultati se ogledaju u tome što mladi iz Bugarske i Makedonije pripremaju svoje biznis akcije, a vremenom će se videti rezultati. Dobro je to što su mladi podstaknuti i motivisani po pitanju ove teme, a ja lično mislim da ova tema uopšte nije poznata mladoj populaciji. Osnova projekta je kreiranje online web platforme koja bi predstavljala zajedničko mesto za učenje, deljenje znanja i prakse od strane zainteresovanih učenika i aktivnih preduzetnika u cilju stvaranja socijalnog preduzetništva ili pridruživanja u radu postojećih. Makedonski narod često donosi odluku da štedi u bankama. Iz banaka ističu da građani najviše poverenja imaju u domaćoj valuti. Stalno se povećava broj štediša u bankama. Depozitna baza banaka na tržištu u Makedoniji raste, a takvo stanje je i u Šparkase banci. Oni kažu da građani imaju veće poverenje u denar kao valutu za razliku od manjeg procenta koji se odlučuje da štedi u valuti evro. Ovo se dešava verovatno zbog kamatnih stopa denara koje su veće nego za ostale valute. Šparkase banka je deo od grupacijata Štajer-Merkiša Šparkase. Šparkase banka je deo grupacije Štajer-Merkiš Šparkase koja ima tradiciju štednje dužu od 200 godina. I Šparkase banka je deo svih banaka koje danas obeležavaju dan štednje. Od ukupnih depozita veći rast depozitnog portfolija dolazi od naroda nego od firmi. Šparkase banka nudi široku paletu proizvoda u pogledu depozita, tako što počevši od me do štedo, štednje za najmlađe, to je banka vaše porodice.
Nudi široku paletu depozita i za odrasle. Trenutno najaktuelniji produkt je sa sloganom sigurne štednje, koji se odnosi na dugoročnu štednju na 60 meseci i mogu vam reći da su depoziti dosta privlačni građanima zbog toga što se radi o fiksnim kamatnim stopama. Svetski dan štednje je uveden 31. oktobra 1924. godine u toku prvog međunarodnog kongresa štedionica u Milanu u Italiji. Ideja je bila odobrena od strane 29 zemalja koje su želele da podsete svetsku javnost na štednju, kao i na njegovu važnost za ekonomiju i pojedinca. Košarkaški klub Kumanovo ima novog trenera. Reč je o Skopljancu Aleksandru Petroviću, koji je u prošlim sezonama vodio sledeće timove: MZT, Karpoš Sokoli i Pelister. Pred Petrovićem je veliki izazov, neophodno je da vrati sastavu timski duh, dok je za predsednika kluba Viktora Božinovskog veliki izazov zahtev navijačke grupe Kumani za njegovu ostavku. Aleksandar Petrović je novi trener košarkaškog kluba Kumanovo, koji je zamenio Kumanovca Igora Mihajlovskog, koji je zbog zdravstvenih razloga doneo ostavku. Petrović je iz Skoplja 2 sezone je bio trener timu MZT Skoplja Aerodrom, a u svojoj karijeri bio je trener i timu Karpoš Sokoli i timu Pelister. Ova informacija je potvrđena i od strane uprave kluba. Za novog trenera ovo će biti veliki izazov, ne samo kako će plavo-beli doći do novih pobjeda na domaćem šampionatu, već i na balkanskoj sceni. Od do sada odigranih utakmica kumanovski košarkaši su do sada zabeležili 2 pobjede i 2 poraza u prvoj makedonskoj ligi, dok u balkanskoj ligi beleže 1 pobjedu od ukupno odigranih utakmica. Mihajlovski je prošle sezone vodio Kožuv, a u Kumanovu je stigao na početku sezone. Ostavku je podneo zbog zdravstvenih razloga jer je preporuka lekara da se ne izlaže stresnim situacijama kakva je u suštini njegova profesija. Međutim, u poslednje vreme pojavile su se i razne glasine i negodovanja publike što se tiče njegove trenerske pozicije. Zahtev za ostavku je navijačka grupa Kumani uputila aktuelnom predsedniku Viktoru Božinovskom, navodno okrivljavajući ga za sve poraze koje košarkaški klub Kumanovo do sada ima, a koje je pretrpeo u poslednjim minutima ili sekundama utakmice i pored odličnog vođstva u prvom delu utakmice. Božinovski je ukinuo gratis karte navijačima zbog toga što su oni doneli odluku da ne dolaze na utakmice. Božinovski je dao odgovor na njihov zahtev, poručivši da je u okviru njegovog 6-godišnjeg rukovođenja klubom zabeleženo 4 učestvovanja u finalu, bilo domaćih ili međunarodnih liga. Ujedno ih je okrivio da karte koje dobijaju gratis preprodaju umesto da dođu i navijaju. Prepucavanja na relaciji Kumani-Božinovski, problemi sa timskim duhom kod igrača, a sada i smena trenera ne utiču samo na rezultat, već i na popularnost kluba, koji je od utakmice do utakmice sve više gubi. Kako će se situacija dalje odvijati, ostaje samo da vidimo na utakmicama koje slede, s obzirom da već u subotu tim MZT Skoplja Aerodrom dolazi, dok će se naredna utakmica održati u okviru Bibel lige u Tirani. Srpska je gramatika kompleksni deo jezika i pravi lingvistički zalogaj. Time se bavi i ove nedelje koleginica Milena. Genitiv je drugi padež i ima najviše značenja. Upotrebljava se bez predloga i sa predlozima. Genitiv može biti prisvojni ili posesivni i u tom slučaju označava pripadnost. Na primer, ovo je knjiga mog druga. Dobije se na pitanje čiji, čija, čije i upotrebljava se bez predloga. Zatim postoji genitiv odvajanja, porekla, poticanja, udaljavanja, a on se zove drugačije ablativni genitiv. U ovom slučaju upotrebljavaju se predlozi od, sa, iz, a primer bi bio učenici su izašli iz škole. Može se upotrebljavati i bez predloga, zastideo se majke. On odgovara na pitanja od čega, odakle. Sledeći je deoni ili partitivni genitiv i označava deo nečega. Uz ovaj genitiv najčešće se upotrebljavaju predlozi za količinu, malo, mnogo, dosta. Na primer, kupio je malo jabuka i krušaka. Naredna vrsta je kvalitativni genitiv koji označava osobinu. Na primer, prošao je starac, sede kose. On odgovara na pitanje kakav, kakva i upotrebljava se bez predloga. Genitiv ima više priloških značenja. Može označavati mesto, genitiv prostornih odnosa gde bi primer bio Jovan stoji ispred zgrade. Označava vreme, a drugačije se zove temporalni. Na primer, preko leta idemo na more. Služi za označavanje načina što vidimo u sledećem primeru. Rastali smo se bez pozdrava. Označava uzrok gde je primer izgubili su utakmicu zbog loše igre. Označava cilj gde je primer
Učiš li radi znanja ili radi ocene? I na posledku označava poređenje, a primer je uvek sam bolji od njega. Savetnik je iz redova Demokratske partije Srba u Makedoniji, po profesiji je pravnik, njegovo ime je Miroslav Tričković. Sa nama je danas u Komparativu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav našim gledalcima. Sada kada je došao život u Makedoniji, gospodine Tričkoviću, kako ćemo živeti? Teško pitanje. Da počnemo prvo o proteklim lokalnim izborima. Može. Da napravimo neki rezime. Demokratska partija Srba u Makedoniji je u ove lokalne izbore ušla pre svega sa idejom da poveća svoj uticaj u opštini Kumanovo. Naš predsjednik Ivan Stojiljković uspeo je da obezbedi u koalicijonim dogovorima da naša stranka bude zastupljena na listi Koalicije za bolju Makedoniju sa 3 kandidata za savjetnike. Sva troje naša savjetnika su ušla u savjet opštine. Pun pogodak, čestitam na tome. Hvala. Dobro ste odradili posao. Pa, nadam se da jesmo. Realno, naša koalicija nije prošla dobro na ovim izborima, međutim, mi kao stranka ne možemo biti nezadovoljni. U prošlom mandatu mi smo imali 2 savjetnika, danas imamo 3. Znači, to je jedan plus za nas. Osim vas, ko nam je još u savjetu? Sa mnom je već iskusni savjetnik Saša Nikolić, profesor fizičkog vaspitanja u Toli Zordomis osnovnoj školi, i Aleksandra Tasić, koja je aktivist u nevladinom sektoru. Mislim da smo imali dobre kandidate, narod je to prihvatio dobro i zato danas mi kao stranka imamo 3 savjetnika. Tu ste gde jeste, da. Također, što se tiče ovih lokalnih izbora, uspjeli smo da izdejstvujemo da mi kao srpska partija imamo kandidata za gradonačelnika u opštini Stara Goričana. I to je bilo teško obezbediti. Evo, pogledajte na suprotnoj strani, Socijaldemokratski savez svojim srpskim koalicijalnim partnerima nije dozvolio takav luksus. Nažalost, kako ocenjujete uopšte lokalne izbore u Starom Nagoričanu? Vidite, suočili smo se sa represivnom merama države, u smislu da je na terenu za vreme kampanje i nakon toga bilo prisutno, pa mogu reći, 100 policijskih vozila obeleženih. A koliko nije bilo obeleženih, možete da zamislite. Bila je teška situacija, bilo je teško raditi na terenu, borili smo se koliko smo mogli. Međutim, u globali ste zadovoljni svojom kandidatkinjom, Mi smo imali, kako da vam kažem, imali smo kandidatkinju top. Imali smo kandidatkinju koja je lekar, stomatolog, oralni hirurg. Mislim, stvarno je bilo najbolje nešto što možemo da ponudimo u ovom momentu. Bez kontroverznosti, bez... Bez nikakvih mrlja, majka... Čisti dosije. Totalno čisti dosije. Znači, stvarno, žao mi je zbog nje što nije uspjela da postane gradonačelnik. Mislim da narod u Starom Nagoričanom je mnogo izgubio ovakvim razvojem događaja. Međutim, šta je uticalo na takav razvoj događaja? Mi smo se suočili ne samo sa državom, mi smo se suočili sa Makedonskom crkvom, obstrukcijom, mi smo se suočili sa kupovinom glasova, mi smo se suočili također i sa, što mi je najviše krivo, sa obstrukcijom naše braće Srba, koji su u koaliciji sa Socijaldemokratskim savezom Makedonije. To najviše boli. To je bio i opšti zaključak u ovoj opštini. Podelili se Srbi. Podelili se, to je katastrofa. Vidite, opština Staro Nagoričane nema naftna polja, nema rudnike zlata. Nema resurse, tačno. To je jedna od najsiromašnijih ruralnih opština u Makedoniji. Verujte mi da tu nema nekih biznisa, ta priča je totalno čista. Mi smo tražili jedno utočište, jednu svetlu tačku srpstva, gde bi mogli da svoje aktivnosti koncentrišemo, da delujemo iz te opštine prema ostalim krajevima gde žive Srbi. Na kraj krajeva, u opštini Staro Nagoričan je i naš spomen kosturnica na Zebrnjaku, na brdu Zebrnjaku. Veoma značajan spomenik za nas Srbe.
To se ogleda u tome što dok smo bili u centralnoj vlasti, jako smo mnogo energije uložili da se taj spomenik obnovi. I ne samo taj, u opštini Staro Goričine je obnovljena i crkva Svetog Đorđa u centru sela. Izgrađen je jedan trg oko nje, znači totalno je uređeno mesto. Što se tiče tih kulturnih dobara, u proteklom periodu smo uložili u izgradnji spomenika u Skoplju, cara Dušana. Znači, jako smo bili zainteresovani za za održavanje kulture Srba i tradicije Srba u Makedoniji. Pa jeste li, koliko i da je, oprostite što vas prekidam, koliko i da je politika jedna pragmatična pojava, sociološka pre svega, ne možemo reći da narod ima dugu memoriju i da pamti. I da sad neko kaže Demokratska partija Srba u Makedoniji obnovila je crkvu, glasat ćemo opet za nju. Nažalost. Nažalost. Znači, treba se više možda raditi ili? Sigurno, da. Na svim poljima? Mi ne svaljujemo samo krivicu na druge. Ili je u pitanju ipak lični interes? Šta je meni partija dala da ja opet glasam za nju? Mislite? Mislim da ste u pravu. Znači, pojavili su se i takvi fenomeni na ovim izborima. Mi ćemo to na organima stranke razmotriti. Dobro ćemo analizirati situaciju koja je uslijedila posle lokalnih izbora, izvući ćemo neke zaključke i tako ćemo se u budućnosti postaviti, tako ćemo koncipirati naše delovanje. Što se tiče saveta, on se neće, čujemo najnovije informacije, skoro konstituisati. Možda se neće dodeljivati, nažalost, ni ovogodišnja 11. nagrada za najzaslužnije građane. Imate neke... Pa vidite, generalno imam informacije koliko i vi. Izbori su završeni 15. oktobra, prošlo je 20 dana. U mnogim opštinama u Makedoniji gde su izbori završeni u drugom krugu, saveti opština su konstituisani. Nažalost, u Kumanovu se nešto dešava, iako partija koja je osvojila najviše glasova ima skoro većinu, falio je samo jedan savjetnik da ima nadpolovičnu većinu. Ne znam šta se dešava, verovatno su neke igre u pitanju oko raspodela funkcija mesta. Brzo će se to ustanoviti. Kolač je veliki i treba se dobro podeliti. To se dobro podeliti. Mi u to ne ulazimo, mi ostajemo opozicija na lokalnom nivou, tako ćemo delovati. Imaćemo svoje predloge, nećemo biti nemi slepi poslušnici, kao što će biti neki članovi srpske zajednice koji su na drugoj strani. Vi imate poslanika u Sobranju Makedonije, možete da primetite da on u svom mandatu od koje već traje 5-6 meseci nije dao ni jednu izjavu. Znači, mislim da je intencija Socijaldemokratskog saveza da ima takve Srbe. Mi nismo takvi. Znači, među nama imamo intelektualci, imamo lekari, imamo pravnike, ekonomiste, mi imamo ljude sa integritetom. Mi da slepo slušamo nekog pretpostavljena, mi to ne možemo da uradimo. Mi smo ljudi sa integritetom, još jednom ponavljam, mi ćemo držati naše stavove do kraja. I na osnovu toga, ovo je dobar šlagvort, kada uskoro sednete u tu fotelju savjetničku u našoj opštini, kako ste do sada pričali, imam utisak da nećete tako lako odbaciti neku konstruktivnu ideju koja je makar dolazila od vaših oponenata. Sve što je konstruktivno, to je u stvari pravo pitanje, sve što je konstruktivno i što recimo dolazi iz vaše opozicije ili iz naše pozicije, a što je dobro i korisno za grad, vi ćete prihvatiti. Ili slepo ili podsvesno uvek idete linijom manjeg otpora da glasate za nešto što je i dobro za grad, samo radi toga da biste bili pravi oponent u političkom smislu. Vidite, mi smo ozbiljna politička stranka. Na nivou Kumanova sa zastupljenošću u savjetu sa 3 savjetnika, mi smo 3. politička snaga u Kumanovu. To se mora poštovati. Mi a priori nećemo odbaciti nikakve projekte koji su u interesu građana Kumanova. Posebno srpske zajednice. Ja moram da objasnim da srpska zajednica koja živi mahom u ruralnim mestima oko Kumanova, tu hoću da naglasim Umindol, Ljubodrag,
Tromeđa, Gornje, Donje, Konjare i tako dalje, Tabanovce, Rečica. Znači, ljudi tamo žive u, kako da vam kažem, u 19. veku. Znači, infrastruktura je katastrofalna. Nemaju kanalizaciju, nemaju puteve, nemaju vodovod, nemaju ništa. Ako dođe do takvih projekata u kojima bi se poboljšala situacija i život tih građana, apsolutno ćemo to podržati. Podržat ćemo svakako i projekte za mesta u kojima žive druge nacionalnosti. Apsolutno. Sve što je u korist građana Kumanova mi ćemo podržati. Takav je naš generalni stav, ali što se tiče, ako primetimo da vlast u Kumanovu ide u pogrešnom smeru, mi ćemo to oštro kritikovati. To budite sigurni. Čitala sam pred neki dan i baš je frapantan jedan podatak kako u većim opštinama na teritoriji cele Makedonije ima između, pa grubo rečeno, između 250 i 400 zaposlenika u jednoj opštini. Ne znam sa kakvim podacima vi raspolažete, možda je još uvek rano da vas pitam, pošto niste još uvek seli na tu funkciju. Međutim, ako imate neke podatke koliko imamo mi zaposleno ljudi u opštini, ako se uzme u obzir da građani nemaju gde da hodaju, nećemo dublje ići u infrastrukturnim problemima i tako dalje. Međutim, ako se nema gde hodati, ako semafori ne rade već 8. dan, ako sam dobro izračunala, u centralnom području grada, šta će nam toliko zaposlenika? Vidite, iako sam ja novi savjetnik, pratim delovanje savjeta već duži period. Mogu da vam kažem da u opštini Kumanov, samo u opštini Kumanov, bez javnih preduzeća, ima negde oko 250 do 300 zaposlenih. U novoj programi koji je doneo savjet početkom ove godine, mislim da je bilo predviđeno da se zaposli oko 60 do 70 novih ljudi. Zamislite, u toj brojci nema Srba. To je tragično. Zamišljam. I znam da nema u stvari. Takav je odnos Socijaldemokratskog saveza. Ja stvarno ne mogu da se pomirim sa tim. Zašto je to tako, vidjet ćemo. Mi smo imali, naši, znači, dotadašnji savjetnici su imali opaske na takvo delovanje. Odgovor je bio da Srba ima dovoljno. Kakvi su to Srbi, Bog mili zna. Da ima dovoljno broj... Možda oni koji kažu da se osjećaju kao Srbi. To su Makedonci koji se prijavljuju kao Srbi da bi zadržali svoje radna mesta. To je ta politika. Međutim, problem ovdje nastaje što i Makedonci su zastupljeni u dovoljnom broju. Pa ima 30-ak, mislim, predviđenih novih radnih mjesta za Makedonce. Znači, Srbi ne mogu biti u Kumanovu građani drugog reda. Apsolutno ću se boriti protiv toga. Ja lično i mi kao savjetnička grupa Demokratske partije Srba u Makedoniji. Apsolutno. Znači, ta pozicija Srba u Kumanovu mora biti promenjena. Znači, mi nismo pali ovdje sa Marsa. Mi smo autohtoni narod ovdje. I molimo da budemo poštovani. Kako će se ova nova vlast postaviti prema nama? Pitanje je. Pošto ta je garnitura koja je i u prethodnih 27 godina, da ne kažemo 45. godine, bila prisutna u vlasti u Kumanovu. Nadam se da će imati sluha za Srbe. Evo, da produženo se, da nastavimo u kontekstu šta srpska zajednica radi na kulturnom polju u Kumanovu, u zaštiti kulturnog nasljeđa i tradicije Srba. Dakle, mi imamo mnogo aktivnosti, evo počet ću kalendarski od početka godine. Znači imamo lomljenje česnice za Banji dan, pa imamo proslavu Stare nove godine ili Srpske nove godine, Srpsko veče svake godine, imamo obeležavanje našeg najvećeg praznika koje smo sami izdejstvovali i za kojima najave da će biti u ovom ukidanju svega i svačega, da će naš praznik Sveti Sava biti ukinut. Znači, ima i takvih informacija, znači, obeležavamo Svetog Savu. Nadajmo se da su dezinformacije za sada. Šta da vam kažem? Onda obeležavamo početak agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, obeležavamo Vidovdan, obeležavamo Kumanovsku bitku i red drugih takvih značajnih datuma za srpsku zajednicu u Kumanu. Verujte mi da od sektora za kulturu opštine Kumanovo nije dodeljen ni jedan jedini dinar za naše aktivnosti. A kamoli denar. Izvinjavam se, denar, tako. Razumem vas. To je strašno. Pa to su sve naši prijatelji koji gostuju ovde, znam, da. Srba ima 10.000 u Kumanu. Žalosno je da budu građani od drugog reda. Mora se ta politika promeniti. Nadam se da će ova nova
administracije u Kumanovu imati sluha za takvo nešto. Iskreno se nadam. Vidjet ćemo. Evo ide Sveti Sava u januaru, imaju šansu da se pokažu, u savjetu će biti ti programi na usvajanje za pomoć određenim kulturnim dešavanjima. Nadam se da mi ćemo sigurno poneti neki amandman i tražiti da se uvrsti u kalendar događaja koji će biti pomognuti. Vidjet ćemo, na njima je... Borite se, šta da vam kažem, ako mi novinari tragamo za istinom, a ne za pravdom, za čime tragate vi? I lično i kao budući savjetnik? To je moje lično moto u životu. Znači, život ne sme nastane, borba mora biti neprestana. Tako da sve ćemo pokušati da poboljšamo, znači, situaciju srpske zajednice u Kumanovu, da je stavimo na ono mesto koje joj pripada. Kakav ćemo rezultat ostvariti, vidjet ćemo. Ja vam želim sve najbolje, dobre rezultate. Mislite malo o gradu, vi ste gradsko dete, o gradskim ljudima, mislite i o seljacima, mislite pravično i vidimo se nekom drugom prilikom. Ja moram da vam se zahvalim na ukazanom poverenju da gostujem u vašoj emisiji. Drago mi je što smo neke stvari pokrenuli i verujte da svojim integritetom ću stati uvek, ne samo u srpske građane, nego u građane svih nacionalnosti u Kumanovu. Hvala još jednom. Hvala. Od 90. godina 20. veka izreka "svaka ti je ka Njegoševa" se vezuje za mafijaške i švercerske krugove u kojima se koristi prilikom posete porodičnom gnezdu kriminalca kao aluzija na Njegošev mauzolej na Lovćenu kojeg krasi Meštrovićeva mermerna bista. Ovo je bila posljednja zanimljivost za danas. Doviđenja!